igama ngisisa Senkosi yintombi yaseMambale. Welcome back to Ama Catch Ups, the podcast that proves you never really lose touch. Namhlanje, ngihamba lenkosi. Angisoze ngibize ngegama. Ngenkosi uZwide. Ngizacela nje ukuthi lizibike abantwini ukuthi lingubani lembalinyana yenu encane nje. Yes. Ngiyathaba ukuthi linike iqhetsha lokuthi sixoxe. Akujayelekanga ukuthi abantu babe lesifiso sokuthi babe lolwazi. Ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi bavele basuthisekile ngolwazi abangabe belalo. Ukuqala ngiqale ngokuqondisa ukuthi angisinkosi mina. Ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi abaningi sebethanda ukuthi bathi hayi yimi inkosi. Yebo ke ngizalwe esikhosini kodwa angikabi yinkosi nxa ngiza kuba inkosi. Ngisesengumntwana Isilo endlini yobukhosi. Ngizalwa nguSumpe losiphelile kaMabunda. Mabunda ngumamlotshwa phuma esikhosini eGiyani phakathi kwamaChangana. Kodwa ubabamkhulu onguye abaphuma kuye labanye omama weza ngapha kweleZimbabwe esukela eGiyani. Njalo umamlotshwa enzala lo Sumpe, uSumpe njengomamlotshwa laye ezalwa esikhosini, ezalwa endlini kaNyamande. uNyamande emzala logogo uManxumalo. Yikho mina kuthiwa nginguzwide kalanga. Ngoba abantu abaningi bababuza ukuthi kathi uZwide ungena njani koKhumalo yena uZwide waqamula umkhono kaMachobane. Hatshi kuyikuthi utata ugogo wayelesifiso sokuthi ibizo lakwabo koNxumalo lalo lisale lokho likhona ebukhosini bukaMzilikazi. Ngakho uNyamande lo Manxumalo yibo abazala uSumpe. uSumpe enguye ubaba. uNyamande nangokwakhe engomunye wamadodana kaLobhengula. Phakathi kwamadodana kaLobhengula kwaba nguye owagcotshwayo mhla ka-25 June 1896. Abantu abaningi bathi bona uLobhengula waNyamalala. Ngesintu sakithi vele sikhule kuthiwa uLobhengula waNyamalala. Kuyincwala ukuthi abantu bathi ulele lapha. Ngoba okokuqala ivele inkosi iyafihlwa. Kulezi izathu zokuthi abadala batsho njalo. Ngakho ekunyamalaleni kwakhe uLobhengula mhla ka-4 December 1893. Ngemva kweminyaka emithathu kwaba khona induna uMlugulu wayechiyelwe umlandu nguye uLobhengula ukuthi umntwana ofanele phakathi kwabantu bakhe bathathe ubukhosi bakhe kunguNyamande. Ngakho uMlugulu mhla ka-3 March 1896 kuqoqene izinduna waveza uNyamande ukuthi nguye umntwana ofanele athathe ubukhosi bukaLobhengula. Ngakho inyanga zingakabi ngaki mhla ka-25 June 1896 iCouncil yama-Chiefs, ukuqoqana kwama-Chiefs kwezinduna baqoqana eNtumbane eMhlahlandlela bagcoba uNyamande njengenkosi ngokwesintu samaNdebele. Lizananzelela ukuthi uLobhengula kumakhosikazi akhe wayengala nkosikazi eyayiphuma esikhosini. Ngakho kwakungalamntwana owazalwa kwathiwa ulegazi lobukhosi ngoyise lonina. Nxa sokunjalo esingunini ubaba onguye oyinkosi nxa ngingalandela okwakhulunywa nguZwelithini mhla ka-28
August ngo-1996 esigodlweni sakhe eNatal. Ubaba ulamandla ukuthi phakathi kwabantu bakhe atsho ukuthi nguphi umntwana ufanele ukuthi athathe ubukhosi bakhe. Loba kungasindlalifa. Lanxa kungasindlalifa. Kungenzakala ukuthi nxa indlalifa ezalwa ngumama laye uphuma esikhosini, kodwa nxa engalakhanda esona esigabeni uyise embona ukuthi lanxa eligazi lesikhosini kangeke akhokhela abantu. Ulakho ukuthi atsho ukuthi hayi umntanami lo kanazathatha ubukhosi, ozathatha ubukhosi ngulo aqambe umntwana omncane. Kumbe even aqambe lo mntwana ngabe mzele engakabi inkosi. Kusiya ngokuthi ngumntwana amthandayo, ngumntwana oziphetheyo, njalo ngumntwana abona ukuthi nxa ekhokhela abantu ulaso isisa sokuthi aphathe abantu ngendlela yena ngokwakhe uyise okade baphethe ngayo. Ngakho yikho okwenzakala endlini kaLobhengula. uNyamande echiywa ezandleni zezinduna ezinjengabomlugulu, wayekhethwe nguyise ukuthi phakathi kwabantu abami engibazele sengiyinkosi. Ngoba uNyamande loMhlambi bazelwe ngo-1873. uLobhengula ugcotshwe ukuba yinkosi mhla ka-2 January 1870. Ngakho uNyamande uzelwe labanye abantwana ngaphandle kwamaNkisimana kuphela. Bazelwe eseyinkosi. Ngakho lo Nyamande laye uzelwe eseyinkosi. Ngakho unina kaNyamande umbhida okalotata uMamkhwananzi, lanxa wayengaphumi endlini yobukhosi, wazala uNyamande inkosi yasisitsho ukuthi nguye ofanele umlugulu azise izinduna ukuthi nguye ofanele athathe ubukhosi. Yikho uNyamande wagcina egcotshwa mhla ka-25 June 1896 eMhlahlandlela eNtumbane, lapho kulele khona umzilikazi lalamhla. Ichimbuzo eminingi. I'm sure ukuthi abaningi abalaleleyo ayisiyo history esiyaziyo kumbe eseke sayibala emabhukini. I-history esesizwa ngabanye ngelikabathi. Angithi singazwa imbali epheleleyo. Ngoba sesike sezwa ukuthi uNyamande akazange abe inkosi, akazange agcotshwe kwesinye isikhathi. Lapha li outline indlela yokuthi inkosi ikhethe ozayithatha nxa ingasekho isikhotheme. Nxa ukuthi abantwana omama babo abaphuma esikhosini, zikhona yini ezinye indlela ezokukhetha ngesinguni ezokuthi kukhethwe inkosi nxa kwesikhathi maybe ama circumstances echiyene, ukuthi nxa kunje njengakunje umama engaso wesikhosini ubaba uyazikhethela, nxa kulalesi simo kwenziwa so, nxa kulalesi simo kwenziwa so. Zikhona ezinye indlela. Kulendlela eziningi abantu asebekhuluma ngazo. Kodwa kulendlela elandelwayo esingunini sakithi, ngoba amaNdebele ayingxenye yamaNguni. Thina saba luDok wayesithena the Ndebele are an offshoot of the Zulus. Bayingxenye yamaNguni ase-South Africa, amaChangana ase-Mozambique, amaNguni ase-Northern Malawi, eMzimba Kingdom, amaNguni empumalanga eZambia, eChipata Kingdom, amaNguni eTanzania, eSengowe Kingdom, lapho kuloZulu gama khona, obusa khona njengenkosi yamakhosi. eMalawi kuloMbelwa 5. Empumalanga kweZambia kulo Phezeni kaKhumalo. Siyabazo zwelithini bekhathe sonomisa iZulu eZululand. iSwaziland layo ilenkosi yayo. Ngakho ngamakhosi esingunini balendlela umntwana
okhethwa ngayo ukuthi abe inkosi. Kodwa sokulendlela eziningi ngenxa ukuhlangana kwemihlobo eminingi ehlangeneyo. Kodwa akakutsho ukuthi sokulilungelo lokuthi abantu besindebeleni balahlekelwe indlela yakwabo. Kuhle ukuthi bazazi lezi izindlela kulesambumbela. Sambumbela nxa ngikhumbula abadala bexoxa ngaso babethi bona kwakuthathwa intonga ziyanyiswe laphana zibe nengi. Kodwa enye yakhona ibe intonga ephuma kuyise wabantwana oyinkosi. Ngakho abantwana basi behamba kuthiwe khona badobha intonga lezi. Lo dobhe leyo ntonga bese kuthiwa nguyoba inkosi. Hawu bantu. Lotho phela leyo. Hawu bantu. Kuyabe sokutheni sesifike kuleso sigaba sokuthi hayi ngcono zikhethe wadobhileyo. Ikuhlangana lezi izwe eziningi. Kube khona khona kade sikhuluma ngakho ukuthi nxa uzelwe inkosi njalo inkosi ithethe umama ozalwa esikhosini igazi lakho ngelobukhosi. Kube khona ukuthi nguwe omdala. Kulomehluko phakathi kwendlalifa lo mntwana oba inkosi. Kodwa kungaqondana ukuthi indlalifa lo mntwana oba inkosi kube kukanye kube into eyodwa. Nxa kuyukuthi indlalifa izalwa ngunina ophuma ngapi esikhosini. Nxa indlalifa izalwa ngunina evele sesikhosini indlalifa automatically angaba inkosi. Angaba inkosi. Kodwa akakutsho ukuthi ngokuba indlalifa nguye oba inkosi. Indlalifa lobukhosi akuhambelani. Yikho kuseneliseka ukuthi umntwana omncane ozalwa ngumama obuye ngemva kwesikhathi eside sokulabo mama abanengi la agcine siba nguye inkosi ngoba engxenye unina nguye ophuma ngapi esikhosini. Ngoba igazi liqhakathekile. Esingunini liba yiyo injongo yokuqala. Njalo kukhona ukuthi uzwe bethi bona abaphansi bazikhethela. Nje mina ngikhule labadala angizange ngimzwe umuntu omdala entshela ukuthi kathi laba abaphansi abakhethayo bakhetha njani. Bangakhetha batshela ba? Bangakhetha batshela ba? Iyahlupha phela ngoba wena lo tshelwe nguye sezathi ngitshelwe angeke simphikise. Into ayibona ke indaba. Kodwa abakutshoyo lapha ukuthi isintu sakithi ngokwemimoya yabaphansi sifanele lanxa umntwana wakhona ezalwa ngunina wesikhosini loyise wesikhosini. Kodwa isintu sabaphansi sifanele sibe khona ngoba akulanto esintwini eqhakatheke njengokubekwa komntwana ukuthi abe inkosana edlula ukubika. Nike nje umzekeliso. Kufanele kubikwe kwazakala ukuthi abadala bacela ukuthi bakhokhelwe ngomsebenzi onje. Nxa bekhokhelwa laphana ukuzwisisa kwakhona ukuthi abaphansi bazabakhokhela baze bayefika kulo umntwana oqondana lakho. Hatshi ukuthi kuyaba lomunye umuntu ozatshela abadala ukuthi hayi umntwana nguluyana kayisuye loyana. Ngoba abaphansi kabakhuluma ngitsho. Kodwa khonokhiyana ukuthi kulezinto zemsamo ezenziwayo ngokuthi nxa kuzahamba kuyesetshenziswa umsebenzi omkhulu kangako kubikwe kuhanjwe kuyedingisisa ukuthi indlela ivulekile yini. Konke khonokhiyana kwesintwini yikho ukukhuluma labaphansi njalo yikho okuncedisa ukuthi lanxa abadala sebesithi umntwana ngulo kodwa babe beleqiniso ukuthi labaphansi labo bavumelana lakho. Kulezinto eziningi zesintu ezenziwayo ezihambelana lokukhethwa komntwana. Ngezinye indlela abantu abaxoxa ngazo nje ukuthi abantwana bakhethwa njani. Kodwa nxa usiza endlini yangakithi
into eyokuqala eqhakathekileyo ukuthi ufanele ube uzalwa esikhosini njalo uMakhumalo kayizali inkosi yakoKhumalo. uMakhumalo kayizali inkosi yakoKhumalo kodwa inkosi iyamthatha uMakhumalo kodwa uMakhumalo kayizali inkosi ingathatha Angithi kulomehluko phakathi kokuthatha lokubeletha lokuzala ngendlela esikhuluma ngayo. Nxa kuyukuthi ngakwenu akuhloniphisi ukuthi uMakhabo uye kwendela koKhabo. uKhabo uyamthatha uMakhabo. Nxa ngakini kungahloniphisi. Kodwa kithi koKhumalo kuyahloniphisa ukuthi uKhumalo athathe uMakhumalo. Kodwa sithi kube lengozi yokuthi athathe uMandla ngamandla. Umntwana abamzalayo kanazaba inkosi. Ngoba uMakhumalo kayizali inkosi yakoKhumalo. Nxa usukhangela umama besingunini, uMakhumalo kakho la ku list yabomama abangazali inkosi yakoKhumalo. Kodwa bona mama besingunini bama beyizigaba ayisibo bonke abangathi nxa uMazibane khona ubani ayizali inkosi. Asithathe uManxumalo. Abantu sebeyakuthi ndidonsela ingubo ngakimi ngoba mina nginguzwide logogo wami kwakuManxumalo. Kodwa into ekhona ukuthi ucace lokho esikhuluma ngakho othi ngikufake phambili lapha sikuzwisise kakuhle. uManxumalo angaba khona phakathi kwabomama besingunini azale umntwana ongumfana lenkosi. Umntana ke nguye oba inkosi. Nxa kulabo Madlodlo, labo Magumede, labo Dlamini kuba nzima ukuthi bamgabhele uManxumalo ngoba uZwide owayinkosi le kwaZulu waMandwandwe leSwaziland wayethatha abantu bakhe abangamantombazana anike amanye amakhosi alwa lawo babe ngabakhwenyana bakhe. wayelo tactic. Manje umkhwenyana uyakulwa loyisezala njani? Yayibona indaba ngikhona. Bese befika kwaManxumalo labana besebendele emakhosini la bazala abantwana abangabafana. Bona bephuma koZwide kaLanga oyinkosi. Indlela indlu kaNxumalo yaboManxumalo yagcina isinjani isiyo ngani phezulu kubomama bani besingunini ngenxa kaZwide wathatha abantu bakhe wabanika amanye amakhosi bafika bazala abantwana abangabafana. Umzilikazi uzalwa nguNompethu Nxumalo. Kuyakuphikisa njani khonokho? Hayi akuphikiseki. uNkulumane wayezalwa nguMwaka Nxumalo ophuma endlini kaZwide. Uyakuphikisa njani khona ukuthi uNkulumane nxa umzilikazi sefanele ukuthi nga kulomntwana othatha kuye uNkulumane khona kokungeke kwaba khona umunye umntwana ongathatha ngoba wayezalwa nguMwaka Nxumalo. Kwaba lale nje enye ingozi yaba khona eyenza ukuthi uyise ale ukuthi athathe ubukhosi bugcine buthethwe ngubani? nguLobhengula owayezalwa nguMachabalala. uMachabalala wayengumza wakhe kaMwaka unina kaNkulumane oweza eyinhlanzi. EsiNdebeleni sithi ngumthanyelo angitsho? Ezamasi. Nxa mhlana kuchadwa kuthiwa ezamasi zisele yini? Laba bathi nxa umuntu eseyakwenda amankazana
bahambe laye ekwendeni. Kodwa kuba khona intombi khonapho ukuthi nxa engalathumbu yiyo ezamsiza. angazalela umzawakhe kumbe uyisekazi nxa engumntakamnewabo umntwana. Ngakho uMatshabalala wayelalo ilungelo lokuzalela umwaka. Ngakho umntwana amzalayo uLobhengula wayengasiwe mntanakhe nxa ungakunanzelela kakuhle, nxa wayebuye inhlanzi wayengumntwana kaMwaka engumnawakhe kaNkulumane. Yikho ukuthi angene abe yinkosi wakwana. Angeke ngafuna ukuthi ngingene leyo ndaba ngoba ile ingxoxo enkulu kakhulu yokungazwanani ngokuchasisa. Kodwa iqiniso lakho ukuthi uMatshabalala uFlatha wathi siza koLobhengula weza einhlanzi kaMwaka. Ngakho nxa ezala uLobhengula wayezalela umzawakhe. Nxa bethethisa laba babefuna uhluthulela uLobhengula ubukhosi bethi wena wazalwa lokhuza ngumswazi olamathumba aluhlaza. Kanti nxa yena wayelamathumba aluhlaza ezalwa ngumswazi, that means kutsho ukuthi lo Mwaka laye wayelamathumba aluhlaza. Ngakho kwakungayisiyo nhlamba. Yikho esiNdebeleni sisithi thina inhlamba ngayini ngamagcobo. Kwakuyinhliziyo nje ebuhlungu yokuthi kwakulabanye abantu ababengafuni ukuthi ngemva uNkulumane sokuthiwe kabisele koyisemkhulu ededwe umzilikazi wathuma uGwelemana lo wabayi ukuthi bamthathe bambisele koyisemkhulu. Kodwa bengabantu bengompofu bala ababengakazi bafike ngaphi eZululand, bengamakaranga. Wathi thathani umntwana limbisele kobani koyisemkhulu. Babekwazi njani koyisemkhulu? Yikho abadala bathi indaba kaNkulumane iphelela emadotsheni. Ngoba ungaze uhambela lamhle emadotsheni kulesikolo kuthiwa yiwabayi. Uye phansi kwakwenu induna yakini angikwazi mbe nguyi-chief chichi yini. Yebo, itaba kwechichi. Nxa induna yakwenu Makhabo chichi luyana yi-descendant kaGwelemana ongomunye owathunywa umzilikazi ukuthi thathani umntwana limbisele koyisemkhulu. Babuya babika kuMncumbatha ukuthi benzeni ngomntwana. Kodwa imbali sezinengi bantu benkosi. Yes. Khathesi sokulabanye ababuya bathi lokhanda owayesuka kuShepstone wayengumgadena kaShepstone wabuya lapha elelihlwe elilodwa wabalekela amaNdebele wangena kwaMamangwato kuSeychelles inkosi yamaMangwato wazama uqoqa ibutho khona ngaluthi aze kulwa loLobhengula ngoba uLobhengula wayalile ukuthi iZimbabwe ibe yi-protectorate state ngaleso sikhathi. Bathi ungcono silethe umuntu sithi nguNkulumane simnika abantu. Basibeletha ukhanda oyelelihlwe elilodwa. uMncumbatha wathuma umntanakhe uMhlaba lo Mangwana umntwana wesibili kaMzilikazi ukuthi alike lihambe emadotsheni lapha libona lindoda ezithi uNkulumane. Ingabe umntwana sephendukile yini? Baphenduka babika uMncumbatha ukuthi hayi bo, ngulo besemba ingadi kaShepstone ulelihle lilodwa kodwa labantu zithi uNkulumane. Njalo bayamkhonza laba abantu abahamba lapha. AmaNdebele afuna ukuthi ngamlanda alwe laye wabaleka wangena eMpumalanga yeBotswana kuthiwa indawo yamaMangwato. Inhlanhla kwasosiba ukuthi umzilikazi wayekwathumba inkosi yamaMangwato. Anti umzilikazi wangena eBotswana. Yahlala lamaNdebele okweminyaka emibili uSeychelles. Robert Moffat wathi kumzilikazi hawu umbisele uSeychelles ngebantwini bakhe lokho behleli bengalankosi. Anti lawo inkosi labo bayafuna kuba lenkosi. Ngakho wabuyela. Kutheke sebaleka ukhanda esesiyacatsha uMamangwato engakwazi ukuthi uSeychelles
balobudlelwano usesheng lobudlelwano lamandebele base betshela kaMandebele ukuthi hayi ungapha ubaleke wabuya ngapha uqoqa impi ukuthi aze kulwa loLobhengula ukuze awise uLobhengula bathi sesiza khona ngapha wabaleka wangena eSouth Africa eRustenburg angeke ngayingena mina ngihleli lapho ukuthi ngiphikele abantu ukuthi nguye uNkulumane wayezalwa ngumzilikazi yini loba ngukhanda kodwa okubhaliwe emabhukwini ukuthi ngikhanda ayisuye uNkulumane ngokwakhe kodwa uhamba ehlala laphana eRustenburg enguNkulumane ibizo libhalwe Nkulumane lengcwabe likhona khonapho liyatshengisa ukuthi ngelikaNkulumane labantu abakhonapho bazazi bengabakaNkulumane ngenxa yokuthi babevele befundisiwe beqaliswa bebunjwa behlanganiswa ukuthi lina lingabakaNkulumane lihamba lobani loNkulumane kodwa imbali lapha enzama ukuthi ziphume zicace kakuhle ukuthi kulala imbali ekhitshwa ngabadala abalapha mina nisebenze labo kakhulu sisakha iOld Bulawayo lana ingwevu zonke sezikhotheme zathi hayibo iMMCA eyayise South Africa sibuye lamapikitsha eRustenburg bathi hayibo indaba kaNkulumane ozalwa ngumzilikazi lomwaka iphelela eMatopo le elikhuluma ngayo ayiswethu indaba ekhona angingeke ngathi ukuthi ngingaxazulula phakathi kwalokho kodwa yilo iqiniso engahlangana lalo yikho engahlangana lakho into ezihluphayo lapha ukuthi nxa imbali ixoxwa nje kukhona ukuphuma emanyuziphepeni ukuphuma emabhukwini konke lokhu kuya i-research kodwa enye research eningi isuke ihambelane lalokho esithi i-opinion okakhulu amabhuku amaningi ukuthi mina ngibona njani njalo nihlangane lobani based on evidence found angithi uyabona-ke ngihambe ngadingisisa kanjani nxa wena ungixoxele lapha ngisukile yini ngathatha lokho ngixoxele khona ngaxoxa lo mfowethu ngale ukuthi ngizwe ukuthi kungabe kuliqiniso yini indaba oyixoxayo la ixoxayo ziyahambelana ngisuke lapho phinde ngihambe futhi kwenye indawo ngiyedingisisa ngiyebala ngikhulume labantu abantu abaningi ababhala amabhuku abakwenzi ngaleyo ndlela ngoba bafuna ukuqeda amabhuku bathengise bezimali kodwa i-peer reviewed information lapha umuntu enza i-research ukuthi agcine engxenye esengudokotela uthi nxa usuqoqa information yakho yonke ithathwe inike abantu ongabaziyo ongakazi babone labo abangakwaziyo abangakazi bakubone abahlangana la lokho kubhalileyo kuphela bakhangela indlela okuqoqe ngayo abanye badingisisa ukuthi lokho ongabe ukuqoqile kuliqiniso yini ukuthi uhamba wafika loba hayi bakhangela indlela ogqiba ngayo ugcineni ukuthi konke lokhu nxa usuqoqile ulwazi olutsha oluphuma lapha kuyini yiyo yodwa indlela yokuthola ulwazi ngokucubungula olungathembeka ngakho siphinde sibuyele emuva lapho esiqale khona kanti indaba ungambuza ukuthi kati kungani ukhuluma ngoNyamanda uchilo wathi abanye bathi abanye bathi indaba yakhe ngaphandle kokuthi thina sizalwa khona kuleyo ndlu siyayazi imbali yangekhaya kodwa phela anti nxa ngingayixoxa mina amanye athi udonsela ingubo ngakini wena kodwa la ku peer reviewed document eyinye engingayiqamba manje eyabhalwa nguCorbin ngumlungu kodwa i-research ayilandaba kumbe yenziwe ngumlungu kumbe yenziwe ngumuntu omnyama as long as the procedures of the research process have been followed up
And it's factual, not It's opinionated. factual, it's not opinionated, and it can be verified. Yes. Angisho? Yeah. Ekakhopini i-document athola ngayo i-PhD yakhe, i-document yakhona ethi the Khumalos, the Ndebele under the Khumalos. Chapter 10 wakhona Ukhuluma ngoNyamande. khuluma ngoNyamande. Pho nxa kukuthi Ngaphandle kokuthi uzelwe njani, iyabalisa lo msebenzi wakhe ka-1896 wehloka elibomvu, ekhokhela ihloka elibomvu, encediswa nguLoz K. uLoz K wayemncedisa from a spiritual point of view. Abantu bakithi abaningi sebegijimela ukuthi Loz K ngemva kwaloBhengule senyamalele wabusa. Hayi bo. hayi ayisikho kanti. Hayi bo. Hayi phela thina Hayi bo. i-history sitshela ukuthi uLoz K wayeyinkosikazi kaloBhengula. Ehlala esekelane loLoBhengula. Ngoba wayengalamlandu wokuzala abantwana benkosi. Wayelomlandu wokuphatha okuqondana lama spirits okubusa. Yikho uMadlodlo kwakuthiwa wena qhwabe ophosa umkhonto udabuke isibhakabhaka. Umuntu ongumama aphosa umkhonto kudabuke isibhakabhaka. Amandla akhe angalingana lawo mama lo ozala abantwana. Ulamanye amandla angahambelani lalabo mama. It was the spiritual responsibility. Nxa amabutho ezaphuma empini echelwa, nxa amabutho ephenduka konke izazocwe ezaqondana lakho lokubiko kwaqondana lakho, nxa kuzaphuma amabutho ayekulwa kumbe inkosi ikhangelana ukuthi ifuna ukuthi yenze izinto ezinye ezithile eziqondana lombuso wayo, kufanele kwazakala ukuthi abaphansi bakhangele njani, umumo indlela ivulekile loba hayi. Loz K wayekhangelana lento ezinjengazonezo, engakhangelani lokuzalwa kwabantwana. Yikho lenkosi uLoBhengula ithe isinyamalele, uNyamande ekhokhela umvukela ka-1896 wehloka elibomvu, wasekela uNyamande, waba la eduze, hatshi ukuthi uyamthanda, kodwa ngenxa yokuthi impi elwa ngabantu besindebeleni ifanele ikhokhelwe ngabaphansi ngemimoya. Ngakho wasekela uNyamande njengomntanakhe, kodwa onjani, okhokhele isizwe. So ekukhothameni kwenkosi uLoBhengula uNyamande engekagcotshwa ayisiso isikhathi leso okuthiwa wabamba khona uLoz K. Akazange vele awubamba. Azange abambe. Akukho esingunini. Wayelawo sibili amandla kakhulu ayehambelana lobukhokheli ngoba wayesebenza duze lani lenkosi. Kodwa mbona ngani okuhle empilweni yethu sonke, asinikeni umuntu lokhu ayikho khona singakuguquli, ngoba singakuguqula kuyabe kungaseyikho lokhu ayikho khona. Kucacile ukuthi uLoz K kabanga lo mntwana. Uzezwa abanye sebekhuluma ukuthi awabuya wazalelwa ngumazibani. Anti la engxenye wayelenhlanzi. Right. Kucacile ukuthi akula mntwana endlini kaLoBhengula okuthiwa wazalwa nguLoz K. Kucacile ukuthi
amandla ombuso la uLobhengula ayelawo nemisebenzi eminingi ayenza ngombuso wakhe yayifuna ukuthi ukhokhele abaphansi. uLosike wayehamba phambili. Nxa kwakukhulunywa ngenxwala, omama bonke lapho abendlu yesikhosini, omdlunkulu, babehamba ngemva kwaLobhengula, ngemva kaLosike. Wayekhokhela ngoba kwasokusenziwa umsebenzi oqondana laye. Ngakho yiwo amandla ayelawo. Siyakwazi ukuthi abantu abayibo abazama ukuthi baguqule imbali yethu bayibike ngendlela abacabanga ukuthi ifanele ime njani ngobani. Kodwa kuyadanisa ngoba basuka bamkhiphe kulokhu ayikho khona. Lalamhla mina nxa ngithi ngiyakhangela, nxa singasukuma senze ukuthi sikhumbule uLosike, akula enye indlela esingamkhumbula ngayo nje sikwenza ngomzilikazi, angitsho, lalokho esokusenziwa ngoLoziba, angitsho. Akula enye indlela esingamkhumbula ngayo siqondile ngaphandle ukuthi wayelamandla okuphatha okwemsamo. Sithi size simeni leso sikiso kathesi kumbali yamakhumalo, sithola sile labantwana benkosi ababili okumele bathathe umbuso, bavuselele umbuso wamaNdebele. Sifike njani? Amakhumalo afike njani kubeni labantwana ababili? Angazi ukuthi umbuzo lo ngawuphendula ngivelela ngapha, kodwa ngibona ngani ngiyakuzwa ukuthi uthini. Abantwana ababili ngobani? Kumele egcekeni njengesitho sembuzi sizwe ukuthi kathi uthini, ngoba uyaphumputha mina ubusufuna ukuthi ngikunike impendulo mina ngingaqondanga. Wena ungaphumela egcekeni. Phumela egcekeni ukuthi kanti oyikho ukubuzayo kuyini, ngoba ngibona ngani umbuzo wakho ayisiwo lo. Okay, umbuzo wami uthi wona present day silesifiso njengamanguni, njengamaNdebele, okuphakamisa futhi umbuso wamaNdebele. Sinjalo amakhumalo sithola silabantwana ababili, uZwide noBulelani. Umbuzo uthi sifika njani khonapho nxa ama-processes clear ukuthi inkosi ikhethwa kanjani, thina yindaba silababili ngalesi sikhathi? Ngizaqalisela khashana ngithi mina akuqali ngathi amaNdebele akhona khathesi ukuthi sithi amaNdebele afanele abe lenkosi yayo. Khona phana uLobhengula eNyamalala bakhala ngokuthi asinaze siqhubeke singamaNdebele singalani, singalankosi. Kwabathatha iminyaka emithathu ukuthi bagcine belo Nyamande Gcotshwa. 6 months down the line, abelungu abafo laba babevele befisa ukuthi bachithe ngobukhosi bamaNdebele bungabi khona futhi, baya kuNyamande bafika bathi bona ungavumi wena ukuthi uthathe ubukhosi loba sebekugcobe bona, wothi sikwenza uParamount Chief wakoBulawayo. Kwakungu-administrator wakoBulawayo lapha eSitshonjana. Hayibo. Wala uNyamande wathi hayi, anginaze ngemukele ukuba ngu-administrator wakoBulawayo, mina ngilakho engikunikwe ngobabamkhulu labo baba, njalo kuyikho okufunwa isizwe sikaMzilikazi. Ngakho hayi, kwakunguJanuary 6 months down the line after egcotshiwe,
amakhiwa efuna ukudiliza ubukhosi bamaNdebele. Base besithi hayi nxa ungafuni ukuthi ube nguparamount chief wakoBulawayo, kwakungemva vele bemgombolozele, ngoba angithi uyabona iBulawayo Club ilapha ku 8th Avenue, right? Kuqala yayi ku 6th Avenue ekhoneni lapha along opposite ex-servicemen club, angazibeki ku 6th Avenue ekhoneni lapho kulezi mota khona la yacha, base bentshintsha beyisa ngayo. uNyamande babemgombolozele ngokuthi bake bamphatha njengenkosana, abelungu futhi bona. Waba ngumuntu omnyama wokuqala ukuthi abe lilunga leBulawayo Club, iclub yabelungu. Mina lo ngibe lenhlanhla ke mhla bekhumbule i100 years yabo eBulawayo Club, nganxuswa lami khona ngale njengomntwana ozalwa ngapha endlini kaNyamande. Lami ngawudla ngefork and knife ngalelo langa. Ngikhumbulele ubaba omkhulu abagcina bemdimota futhi bemhambisa eGrand Hotel, Commoners Hotel lebambane leBulawayo Club, ayichiya khona ibhiza lakhe ligcinwe liJohn. Kuthiwa wachaya elinye lapho solibulala khona phana seleke libhiza laNyamalala, but asiqhuma istory sisenze sibe sifitshane. Bamgombolozela, kodwa bathe seyale ukuthi abe nguparamount chief wakoBulawayo, bambutha labantu bamvalela ecingweni eMbembezi Forest, ensuza le egangeni lapho kugcwele khona izibawu lama mosquitoes lezilwane. Bamkhipha koBulawayo lapho kwakuyi center of power khona, angitsho bamvalela khona. Kuthi ukuthi wayengase wahamba lehlekana labantu, kwasala kungasela nkosi. Amakhiwa asebuya loNjulu loNguwenja, amakhiwa unanzele ukuthi uNyamande wayegcotshwe ngabantu abamnyama. Amakhiwa asebuya loNguwenja loNjube bezalwa ngoMandiweni. Oyise laba ababezinduna uFaku, ngibona ngani lalo umunye wangaphe ePlumtree, babevele sebesebenza labelungu. Ngakho abelungu babuya sebephethe abantwana bathi hawu uNguwenja onguye wayemncane, hawu maNdebele nansi inkosi yenu. Besithi uNguwenja ngamakhiwa esenika amaNdebele inkosi. Bahlala but Nguwenja sile inkinga lawe man, ngoba wena kwesikhathi nxa sisithi siyacabanga into ezingani zijulile sigcina sesikucabangela. Hayi kungcono sikukhiphe wena sifake umnewenu uNjube. Kanti bona sebezikhiphela bezifakela. Okwakho ukulalela kuphela ngikutshela indaba. Mina kangitshongo ukuthi babezikhiphela bezifakela, kodwa ngithe bathi kungcono sikukhuphe sifake umnewenu. Wayeseleminyaka engu18. Lo wayeleminyaka kuthiwa engu14 nxa ngaphambanisi ngixolele ngeminyaka la, but wayemncane uNguwenja kulo Njube. But leminyaka eminingi kangako uNjube kwakubonakala ukuthi angaphikisana lomnewabo lo uNyamande. Omdala sebemkhiphile ngoba la umdala kwasekufaka omncane. Bakhipha omncane bafaka omdala ukuthi abe seduze lo Nyamande wayemdala kulaye. Ngakho indlela uNjube loNguwenja abalethwa ngayo. Kodwa izinduna basebevele iprocess yonke nje ukudiliza konke lokho kwakuyikuthi
kwehlukanisa izinduna nje bazichaze kubonakala sokule confusion ungasaza kathi into ziminjani lawo bathi kuthi ukuthi kuqondile bangani bayasekela kodwa inkosi yabo iyayikhethwe ngabantu ivalele ecingweni le uNyamande right ungananzelela into esifika kuyo umbuzo wakho ke kathesi so siba lamakhosi amangaki amabili ngasikhathi sinye uNyamande lokhethwe yini ngabantu lo ngubo yenja lo Nyamande baphinda bakhipha ungubo yenja bathatha ubani uNjube kwaba uNjube lo bani lo Nyamande hayi ngakho kathesi nxa wena ukhuluma ngokuthi kulabo bantwana ababili engikade ngizakucela ukuthi ukudingisise ukuthi kathi baphuma ngaphi labo bantwana nxa kuyikuthi ngabantwana esingakhuluma ngabo ukuthi babamele ubukhosi lokho ngiyakuchiya ezandleni zakho kodwa ngo-1997 mhla ka-6 November kwaba lo mhlangano emakhosi ubizwe izinduna izinduna zathi zona zazine kunginyanga zonke kungusiphoso uDlodlo kungumahlangu uSivalo lo chief Ngugumbani Mukhwanansi bathi bathunywe izinduna ukuthi baze buza abantu ukuthi lamakhumalo ukuthi kathi intonga yobukhosi yasala ngaphi kuyiphi indlu hayi kwavunyelwana ukuthi intonga yasala endlini kaLobhengula akutsho ukuthi yasala kuLobhengula yasala endlini kabani kaLobhengula kanti uLobhengula wazala abantwana basebesithi hayi ke lina bendlu kaLobhengula sipheni umntwana kini khona it's a typical Nguni way of doing things yes uzwe lithini esekhotheme abendlu kaZwelithini badinga phakathi kwabo ukuthi nguphi ofanele abe yini abe inkosana ungahamba eSwazini badinga phakathi kwaleyo ndlu yakomSwathi ukuthi nguphi ofanele abe yini inkosi la nxa bene banengodlamini asozophuma uDlamini ohamba emgwaqweni abesesithi komSwathi ngale kufanele kube mbani inkosi kufanele kube ngodlamini bayiphi bayona leyo ndlu oGumede bayiphi indlu akaZwelithini bayona leyo ndlu the same applies konke ngikhuluma ekuqaliseni ukuthi there is a Nguni way of doing things the same applies to the Ndebele nation nxa izinduna sithi lina bakaLobhengula sipheni umntwana balandela into enziwa esingunini ukuthi umntwana ukhitshwa yona leyo ndlu elani elentonga ngakutsho ukuthi ibala labo lifinal anti kuyabe kulabanye okhumalo hayi makhumalo thina sesibone ngalindlela okhumalo bathi hayi kuqondile nxa ukuthi uqondile kanti indaba lingenzanga so indaba lingenzanga so hayi izinduna thina sesibone ngalindlela indaba lingenzanga so indaba lingenzanga so lokho kuboniswana kodwa umntwana ukhitshwa yindlu elentonga question now comes ukuthi nxa wena ukhuluma ngabantwana ababili abazalwa kokhumalo lonke seligijima lithi iwamakhosi enu lilandela kuphi lokhuyana ukuthi kwaba lo ngubo yenja lo Nyamande kwaba lo Njube lo Nyamande kumbe kukhona ukulandelayo la hayi akukho thina silandele ekuphuma emakhumalweni angithi amakhumalo engathi ngoba kungani usufanele umeke khonapho ukuphuma emakhumalweni into ade ngivele ngidinga le amakhumalo aphi mangaki ngoba
sizathi loba kungumdeni omkhulu ikhumalo kalilodwa eliphuma kuLobhengula angithi sikhuluma ngendlu kaLobhengula la abantwana abalandela abazalwa nguLobhengula esesesikhosini yiwo amakhumalo esikhuluma ngawo abazalwa endlini kaLobhengula abazalwa endlini kaLobhengula izindlu zakokhumalo zinhlanu lo machichi omdamba lo Donda lo Machobana lamanyangana ikhona le indlu yesi5 futhi la zinhlanu so zihlangene yiphi yazo oyichoyo lapho ngoba lina nxa hlezi phandle la sonke singamandebela ngisho ucazulula lokhu kalikwazi ukuthi kulendle nje njalo elingakwaziyo ukuthi indlu ngayinye ilomlando wayo indlu ephatha intonga yiwo umlando wayo kayingeneli umlando okukhokhela okwemsambo kwamasiko so ukuthi sifuna indlu yentonga ke yiye sifuna isitshela ukuthi ayingeneli emlandwini wendlu ekhangelana lezanzoco ezokuqinisa inkosi esigodlweni ukuthi ingaguli kumbe iphile njani and so on so indlu esikhangele yile ikho lokho ngudinga ukuthi asifike kumcijo lo ukuthi kathi nxa usitokhumalo utshoni njalo kuliphi ibanga lentonga ibanga lentonga njalo ukhuluma ngendlu elentonga yiphi le asoka Machobana ngamachobana phakathi kwaMachobana uzala umzilikazi ezala uLobhengula asekho uMachobana la uLobhengula sezala abanye abantwana sinezindlu about 8 of them esabadala abahlala bekhuluma ngazo bathi ziningi yayinkunzi phela le lokudla ziningi but asithi thina sikhulume ngalapha abangu8 abantwana bakaLobhengula ngakho nxa udinga intonga nxa izinduna lezi sithi sipheni umntwana bathi ukuthi sipheni umntwana from one of those 8 houses abantwana bakaLobhengula so wena uthi wena ulamunqambile uthe sibabili siphuma ngapi thina mina ngizathi liphuma angithi omunye uphuma endlini kaNyamani no singakafiki lapho okay siphuma khona angithi esigodlweni sonke siphuma endlini kaLobhengula angisho right and nxa sonke siphuma endlini kaLobhengula ngichasisile ukuthi kulendlela eziningi ezilandelwayo njalo kulendlela ecina abantu bevumelana ngayo ukuthi yiyo le esinika ini umntwana angithi sikhulume ngayo eqaliseni so amakhumalo lona avume yiphi ukuze sifike la right wenziwa yindlu yona leyo elentonga ukuze baphumelane lo mntwana oyedwa pho kulaba babili okhuluma ngabo isizwe sibanikwe ngubani asibaphiwa ngomakhumalo aphi awendlu kaMachobana angithi sithe thina izindlu zakokhumalo zinhlanu le ekhangele intonga angithi iyo eceliwe ukuthi kayisiphe umntwana ngemva kokuthi icelo zinduna ukuthi kayisiphe umntwana ngithe mina uMachobana akasekho umzilikazi uMachobana ukhona ibizo lakhe kodwa sesikubani sesikuLobhengula so enduLobhengula izindlu ezi8 so phakathi kwe8 lezi yikho lapho esikhutshelwe khona phela
umntwana indlu kabani kaLobhengu. indlu kaLobhengu likhipha abantu abangu-2. That is where your complication is. There is no way that Crown House can come up with 2 names. Yeah. It's got to come up with 1 name. Ukuchasisa njani ke Makhawo labanye abafowethu isizweni sikaMzilikazi lesi ukuthi nxa kungabe kuyindlu kaLobhengu lekwenzileyo lokho iphuma labantwana ababili njani bangaba bebabili ngenxa ukuthi bobabili belong to Lobhengula's house. But the selection process cannot come up with 2 people. Asingeke sithi maybe selection process ngokucabanga kwami based on the narrative and the history or elisipheyon kusho ukuthi abantwana laba baphume endlini kube ngabakanyama esayidini elikanyamanda kube lokhethwe ephuma endlini kumbe eka Ngubuyenja kumbe eka Njobe ngoba ngesinye isikhathi angithi besilenkosi ezimbili ngasikhathi sinye. So kuthi maybe singabe sile confusion yokuthi abanye bazathi inkosi yokugcina kwaba nguNjobe kumbe inkosi eyaye the rightful inkosi ngaleso sikhathi kwaba nguNyamanda ngoba loba wayengekho esethethwe. Yikho lapho esivela khona. Lapho ususondele eduze ukuthi uchasise ngoba it's very important ukuthi sikuzwisise ngoba sizagijima sikhuluma ngento enzima kuthiwe kulembango okhumalo bayalwa okhumalo basinika abantwana abanengi abangu-2 indlu kaLobhengula kuthi kule confusion when in actual fact there is no confusion. So kuthi ukuthi phakathi kwe-selection process lesikhulume ngayo sizama ukuthi sicazulule kusukela ekuqaliseni. There is a problem. What is the problem? Ngoba i-selection process isisichiye sesilabantu ababili instead of 1. Kodwa ukuthi sibe le 1 bekufanele ukuthi senze njani? Bekumele sibuyele futhi Ngaphi? Endlini yentonga ngithi Indlu yentonga. The question is abantwana bonabo abangu-2 lanxa bonke bebelonga to Lobhengula's house bakhethwe indlu kaLobhengula yini banikwa enye indlu abanye abakaMachobana banikwa amanye amakhuma lezi izindlu lezi banikwa izinduna banikwa isizwe uHlabezulu bonke bongu-2. That is where the problem is. Ukuthi kufanele kucazululwe khonapho ukuthi konakala ngaphi. Umbuzo wami ke ubususithi Ngoba amaNdebele kawanazi abe labantwana ababili. Umbuzo wami kubususithi 1997 lapho induna zicela ukuthi amakhumalo aziphi inkosana angithi zaphiwa yiphi. Aha. Amakhumalo acela ukuthi aphuma ephandle. Ngoba nxa indaba isichisa lihlangene lisemhlanganweni liyacela ukuthi lihambe liye ngunguna phandle ngale. Saphuma saphandle. Amakhumalo there are about 20 of them abadala baningi bakhona sebagota. But amanye amajaha ayekhona njengami lokho sisekhona bayakhumbula lokho. Amakhumalo afika la. Athi hayi asinaze sinike izinduna lezi ezine umbizo lomntwana ukuthi abe inkosana. 1997 6 November emakhosi lapha. Ngenxa ukuthi okokuqala abantu besindebeleni bebebulawa la. Likuku round. Umgabe. I-politics. Yes. Elizwe angisho. Yeah. Asila control la. Yeah. So singaqamba umntwana
siyakwazi yini ukuthi politics yakhathesi izamphatha njani nxa umntanethu abe sesifa. Okwesibili, sesihlala iminyaka eminingi singalankosi. UNyamandela nxa kuthiwa wagcotshwa mhla ka 25 June 1896 waphila waze kwaba 1929, but evele se isolated. Exile. Yeah. Kasazange anikwe lexesha lokuthi athini abuse ngoba amakhiwa engasafuni umbuso wamaNdebele, not because wahluleka. So sesihlala iminyaka singalankosi. Ngakho asisakwazi ukuthi lamhla singathi lo ufanele abe inkosi sizamphatha njani njalo yena uzaziphatha njani. Njalo into esifanele siyenze lapha ukuthi sibumbe ulwazi ngamasiko aqondana lobukhosi. Singakakhethi umntwana ukuthi nguphi ofanele abe inkosi. Kwenziwa lo. In English, we need to build up a monarch institution first before we identify an heir prince. Okhumalo bathi it's a more stable system. Ngoba if we start off with a person, afe, then we have to start off again. Yes. We go back to the drawing board. Right. If there is an institution, if I died or somebody died, then you go back to the terms of reference of that institution. And it's easy to identify somebody quickly and replace the deceased king. Yes. So, okwavunyelwa ngamakhumalo ukuthi we will start off with a monarch institution and select somebody later. Zwide, lapho ke I come in. Yes. When we go back to that meeting, we're going to make a report on these points. And I went back and made a report of the 2 points, the 3 points. One, politics, isingala control line. Yeah. 2, a lack of knowledge, a culture, ebukhosi. 3, we need to build. teach each other about this culture. Yeah. So you go and make a report. Secondly, you will be the spokesperson for this whole thing. This is why I started making that report. Right. Thirdly, when Uvelu Sevenza Lat, because we had been working on the old Bulawayo project, I was the coordinator of the old Bulawayo project. Yes. And it got finished in 1997 from 1990. Okay. The year. Yeah, besilokhu sisebenza lawe. So sizabe sikuthuma wena ukuthi ugijime ungabona ulutho ngale uphenduke uyisithini usitshele. You are going to come up with ways and means of coming up with this institution, working with other people. Esilabo abanye abantwana. Yeah. That's when I incepted as an idea. That was my idea. In the process of building up the institution, which were the King Mzilikazi commemoration. Okay. From that meeting, Okay. I spread America, I spread UK. Katesa, I've been helping out Australia. Yeah. Right. That's when I also led, working with those old people and some of my colleagues, working with National Arts Council, ngathatha abantu ngamabhasi from Bulawayo, from Midlands, from Matebeleland, South Matebeleland North, saye Zululand, sahlangana lamaZulu, saye Swaziland, sahlangana lamaswazi. Sifunda amasiko. Labo baqalisa ukubuya ngapha. Myself, Reg Khumalo in Zululand, who had the same birthday with me, 10th of August. Lo Putu Ezrom Khumalo in Swaziland, we formed a tripartite arrangement where we had cultural exchange trips between Swaziland and Zululand to try and build this knowledge about our culture and
lento yobukhosi and build ukuthi kanti vele institution yobukhosi le, what does it actually involve and what entail, yes. that is from 1997. 97. Come 2014. I mean, before I probably get to that, we've gone to northern Malawi, we've gone to, I haven't gone to Sengwe, but I've met people from Sengwe in Tanzania. I haven't been to Chipata, but I've met the Chipata people and the Inkosi Amokosi from there, and I'm in communication with those people. But ngisebenza labanye, akula nkunzi ebonga iyodwa. So all those were efforts that we made. Ubutheleze fika lapha when 1 April and 2 April 1995, I led the preparations lama lokuza zakela, and it was all a process of learning in a culture. But come 2014, Yeah. Emhlathandlela at the commemoration, people said, "Sesifuna inkosi yethu." There was a public outcry for a Inkosi. king. Sesifuna inkosi. And for some of us, we were happy because it meant advocacy yethu yayisinjani, yayisiphumelele. Right? When people made that outcry, Yeah. then we got a sprouting of many kings. But umbuzo wami khona lapho ukuthi how is it possible ukuthi we have a sprouting of many kings when the process seems so simple? Look at it. Instead of having the monarch before the individual, right? Yeah. The outcry was coming up with the individual before the monarch. That is where you have a problem. A very unsustainable system. Abantu bathi bafuna inkosi and the monarch hasn't been established. I-system lina lifuna ukuyisebenzisa hasn't been established. It's a process. Ehe. It's a So abantu process. babuya lo muntu. People are starting, not Lomuntu, Labantu. There's many people that claimed to be kings from 2014. But amakhumalo know who the king is at this point. I need to since 1997. It's you've no been looking. longer, it's no longer a Kumalo issue from 2014. Because the Kumalos had agreed that the formula that we're going to follow is one where we have an institution before the name of the person, of Inkosana Ngicho. Right. But then after 2014, after that a demand for a king, people, Kings came up. they woke up in the morning saying, look, God came into my sleep and told me that I'm the one to lead the Ndebele nation. And others said, look, I went to Nganga and he gave me medicine and I've got the power now. You're going to listen to me. And then some Kumalos started coming into even the crown house and saying, among you, Ofanlabe Nkosi ngulo. Now the process is flawed. Process is flawed. But then the question that you must ask yourself is, if there are all these claims and people interfering even with the crown house and telling people that so and so is supposed to be a king among you and things like that, what did the crown house do? Yes. Because it now answers your question of Tusa. Why did we? Ngoba nxa sokulabantu asebesithi phakathi kwendapha labantu bendleni lentonga lena ofanele abe inkosi ngulo. Labo bantu bona bevela Then meantime it depends on whether that house elentonga listens to being told by other Kumalos abangekho kuleyo ndlu yento. entonga or not. And they continue with the procedure yani a institution before the king or not. And that's what King Lopemula has done. It has stuck to the 1997 mandate to make sure that the institution is established properly and the selection
of whoever is going to be given to the Ndebele as a king is what is above board Okay. in a typical Nguni process. So, seeing as 2014 there's an outcry of we now want a king, and we also come up with our own king, as if our own kings, depending on which side you are on. My question is, seeing as Lina, you were part of the process of the delegation or the team that was building the process she follow to get to where we wanted to get to. I've not been dismissed. I'm still part. You're still part of it. But umuzwamu upambilinyana uthi wona, seeing as your name is also is the name that we are being given as king, does that not then come across as maybe the system being flawed, because you are setting My up a sister, system? you need to be extremely careful about these things. Yeah. I am a very popular man. Yes. If you want, in those lines. You are. You definitely Yeah. are. I come from the royal family. You do. I come from Lopengula's house. You do. I'm the one, as early as 1990, went out in public. Go let daily newspaper. I Newspaper. remember The day I spoke, they used to sell 21,000 newspapers a weekend, and they would sell 42,000 on the day when I appeared on the front page of that newspaper. They said it, and they kept telling me about that thing. If they told me lies, tough luck, but it would not be a lie. yeah, Yes, very it's true. because I stood up and said, the Ndebele had kings. They want to have a king, Yeah. and they will have a A king. king. As early as 1990, I started that myself. If I had wanted to be a king in a shortcut way, I could have been a king as early as 1990 through claiming, like people that have started claiming in 2014. That they were And no one kings. would have questioned it because people were hungry for For a it. king, And yes. they had been fighting for it for a long time. And there was no confusion because I would have probably been the solo claimant. Very Clement, But I respected the monarch, and the process. the process. And I was made to lead that process. And I've led that process up to today. This is why, even today, when you started talking to me, you say it in course, and I say it no. No. Inkinga esiba layo lapha ukuthi, seeing as abantu besindebeleni izizukulwana zikaMzelikazi kaMashobane zithi zifuna inkosi angithi isystem ayikabekwa ayika-perfect alikayisiniki yona ukuthi this is how we want to go about it. Why singayiphiwa? No, if the system is existing, like I indicated, is the typical Nguni way of doing things. That system, you can't have Do away shortcuts about it. Right. A Crown House has followed that system through this monarch reconstruction, monarch institution reconstruction process. Yeah. But what they have not done, It's given in. there has not been a publication of the name. Oh, okay. There has not been a publication of the name. But they finished. There's nothing wrong in saying that. Yeah. So But is the there caution has been, there is a court case where I, seconded by King Lopengula's house and the King Lopengula's Royal Trust, registered trust, Yes. was unveiled Yes. as the successor to Nyamande, not Lopengula. To Nyamande. Right? When I was unveiled the successor to Nyamande through a press conference, which AmaNdebele will sit there behlezi, bezibuka ngokuthi bafuna ukuba lenkosi, they will call that a coronation process. When it's a press. When it's a press conference.
AmaNdebele are hungry for a king. to They will- authorize me. A process that had been decided to, it's the only way we can do this. Let's do a press conference, make it public, to authorize Zwide to go to the High Court and stop the coronation that they are planning on the 3rd of March 2018. Because the person they want to coronate has not been given out to the nation by King Lopengula's house. And we were made to understand from within the opposing group again Yeah. that the intention had not really been to coronate that grandson of mine. It's my grandson. Oh, Bantu. It was to use him through that coronation process because people had been rushing to the House of Lords in UK thinking that they were going to get 4 billion pounds from the Queen because the British took gold nuggets from Lopengula, and so the Queen was the custodian of that gold value. Okay. Some Kumalos actually went there and at meetings at the House of Lords. I don't have to mention their names here. But when they got there, they were told, we can only discuss this issue with a king from King Lopengula's house that has been coronated. So the shortcut comes from that. Ah. For 2 years, those people were out in South Africa scouting For someone for someone. to coronate. And then they came with my grandson so that they could coronate him, take him to UK, have access to $4 billion. Thank you very much, Kumalo. Dump him. Yeah. Or coronate him. He had brought in, I think, you can only bring him a maximum of 3 suits or something like that for a short period like that. And when he goes back to South Africa, because he was not a citizen of this country at that time, I'm not sure now, Yeah. then somebody will remain holding on to the crown on his behalf, because the crown belongs to Zimbabwe. He would not go back to South Africa as a South African citizen with it. And once somebody holds on to that crown on his behalf, he would not have been a Kumalo from the crown house. He would have been a Kumalo from another house. It didn't matter whether it was a Machovana house or not, but it would not have been King Lopengula's lineage type of person. And the crown would have moved from Lopengula's house to another house. Lopengula's house said, no, we can't accept a coup where one of us is also being used, abused. So this is how we ended This up is with how the we court ended up case. with the court case. The court case was not against Bulelani for that matter. It was not. I spent time with Bulelani. Bulelani is my grandson. Even if he came here, you'd be surprised how much respect he has for me. When you going to start kneeling and saying you're seeing a king. But I can't. And he would respect me instead of me respecting him. Because he's my grandson. We have no problem. The problem is with this cartel around him. That has misinformed the whole world. That has failed to tell 1 or 2 simple truths. That Bulelani belongs to King Lopengula's house. Right? Yes. That Bulelani, yes, if he's a king, fine, we can't argue about that. We have no time for that ourselves. Yes. But that he was not seconded to this nation by the Crown House. Okay.
that there are some Kumalos who are outside that particular crown house that have been trying to divide the King Lobengula's house. And by going to court and by holding back and not informing the Ndebele people about the final result, is being cautious that one, we do not interfere with the court proceedings. Secondly, that when people get to know the truth, we will have exhausted all the untruths about this whole thing. And that time is not very far. Okay, I'll keep my ear on the ground for this one. I think Amandebele Amaningi, they are quite. That time is not very far, and I can tell you that the approach that the Crown House has taken was a very cautious approach, quiet approach, know ourselves, know what the other people are doing, but they not know What we're doing. what we are doing. Okay. Then, what we are doing, which is unknown, is what the whole Ndebele nation is waiting for. What I can say, and quite proudly and with confidence, is that that information is currently in the right house, in the right hands, Ayisiyabonga. as per the 6th November 1997 mandate to the Lobengula House. We're not going to go around shouting in public. No. We respect the institution of monarch, the monarch institution of the Ndebele people. And therefore, we're going to handle it the way we are expected to be leaders of this nation. As you said, the information shall soon, it's not far to be revealed. It's available, it's within the people, it's with the people, it's for the people, and the people will know it very soon. So There are developments around within the community that people are not able to read properly. But the information is there, it's in the open. It is there, it's in the open exactly how things are changing. Slowly they might be. We're calling for patience from King Mzilikazi's nation to be patient, to make sure that when they get what they call Inkosana Yabo, yes. to be the king of this country, as far as the Ndebele nation is concerned, Yes. everybody will have achieved score number one. Hey, I can tell you for a fact, Uti, this has been the greatest history lesson I've ever had. And history was my number one subject at school. Yeah, no, the point here is that abantu abaningi, they have no information. But you are talking with the man that has the information. Please, what I want to ask is, don't be short-sighted and say, because I seem to know so much, because I initiated all this, because I've been involved in all this, therefore, I am the future king of this country. No. Kings are not selected like that. Kings are not selected through ugcoba abantu ngomfuma noma agcoba aphuma kumfuma emakhanda. Things and people are not don't become because kings because they've dreamt about it. No. Please, Ndebele people, you are a nation of the Nguni enclave. The Nguni are the second, if not, second largest single nation in Africa.
we have very clear culture. And we need to continue leading there. And develop people are part of that grouping and they have to continue leading. Asekeleni ukudlala amandlwane. Uthi la nxa ungumuntu omdala ungekhaya ngenxa sokulama chat group. Usuxoxa kuma chat group as if you can make a king from WhatsApp or from some chat group. Akunjalo. Akunjalo. It's more complex and more sophisticated than that. And it's an issue that is very straightforward. Izindlu zawokhumalo zinhlanu, and they form the framework of that institution. They each have a role, and each role is as important as the rest. It would be wrong for me to sit here and say the Crown House has a better role than others. It would be wrong. It is falsehood. Abangabuya abangamachichi katesla. You'll be surprised ukuthi ngiyaqanda. Because machichi wayengumne wabo kaMzilikazi. Indlu endala. Akulalutho lesintu engingalwenza nxa bona benjani bekhona. Kubuya abakamuntu lapha who was the firstborn kaMzilikazi ngiyaqanda. Kubuya abakamangwana ngiyaqanda. Kubuya abakalopila ngiyaqanda. Kubuya abakaqalingana ngiyaqanda. Kubuya abakaNkulumane ngiyaqanda. Because all those were older than Lopemula. So what I'm trying to emphasize is that people must not go around telling abantu amanga ukuthi okhumalo bayalwa, akula khumalo olwayo, because each house has got its own role. People just do not know the different roles, right? And everyone is focusing on one role and they think is the answer to all of them. That is not correct. Among the Kumalos, all of us are respecting the roles that each house plays within the monarch institution. You had it right here, people. Likuzela mhlanje uzwide uthe angisonkosi lingangibizi ngelikaNkosi angithi. And I hope ukuthi what I have learned today abaningi phandle lapha labo banjani bafundile kakhulu. I think this is probably one of the greatest ngiyafisa ukuthi ngihambe ngiyotranscribe ngibhale ibhuku lami ngiyotranscribe ngibhale lami ibhuku ngembali le enhle kangaka esize namhla, because kuningi phandle lapha ngitsho ukuthi there is so much confusion, so many stories, suppositions, opinions eziphiwa abantu besindebeleni ezigcina zisenza sithi amakhumalo ingcenye abayazi inkosi amakhumalo are confused. Khathi amakhumalo yindaba engasitshele kathi hayi, there is processes beyond processes that are being put in place. I have actually documented most of this. It's in almost 500, slightly over 500-page book. It's entitled Ndebele Monarch Revival. Okay. 1990 to 2022. And you get it from Amazon, Kindle. Aye. Yes. A hardcover will be about $25. And paperback is about $19 something, $20. Yes. So for those that are here, it's difficult because it lands here around 40 something. Yeah. But if you are in UK or some other country somewhere out there, you get it much cheaper. And you can always buy it for other people here. Definitely. We are working on a second, on the first revision that probably will include more information, which we hope we can get a publisher locally so that people have access to that book. Yes. But look, if people are hungry for information, this is the time to look for it from Amazon. Siyabonga. So as you heard it from Mubaba, there is a book, elayo yonke information there. For those who are outside the country, Zimbabwe, it is online, Amazon, you can find it there. Abasezima isizabe silithengela ama copies.
silinika. But siyabonga kakhulu. It's kumnandi ukuthi uzwe from the horse's mouth yo besitsha belungu ungazi ngelikabati kumbe ngamahemheme WhatsApp uzizele from the horse's mouth, and I definitely cannot wait ukuthi amakhumalo asilethele lokho abakumumetheyo when they do. I must say I've been trying hard to give it in the best possible way because I'm aware of the fact that hey, abantu bakithi they are hungry for information. You can tell they are lost. They are given wrong information every day in WhatsApp groups. Sometimes kade sivele ansaphenduli lamanye ama WhatsApp sengadinwa ngoba umuntu wakho ungazama ukuthi uyamtshela ukuthi hayi ayisikho lokho kuyikho lokho uyambona nje ukuthi vele uyahlahlatha uyale and so on. There is no way you can have a king ngenkani. No way. On that note, there is no way you can have a king ngenkani. Siyabonga kakhulu ama catch ups, the podcast that proves you never really lose touch. Igama lami ngusisa Senkosi intombi yaseMambala. Ngithanda nje balingithanda.